Iran's rulers promised to destroy my country. Abategetsi ba Iran basezeranije isi kwangiza igihugu cyanjye, kwica abaturage banjye. Gusa icyo uyu muryango wasubije, icyo buri wese uhagarariye igihugu cyano yasubije, ni uguceceka gusa. Deafening silence. Yitwa Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel. Arababaye cyane, ari gutonganya abanyamuryango ba UN, ababaza impamvu bategeka uruhande rwe mu ntambara hanganyemo n'imitwe ya Kisilamu. همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. niba Israel yararashe kuri ambasade yacu, ubwo bivuze ko yatatse igihugu cyacu. Niko amategeko mpuzamahanga avuga. Ubutegetsi bwa sekibi bwa Israel aho bakoze ikosa rikomeye rigomba guhanwa kandi baraza kubyishyurira. رژیم خبیث اشتباه کرد. Ibi byo bizarangira ryari? Yitwa Ayatollah Ali Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Aha yari avuga ko igisirikare cya Islamic Republic of Iran Armed Forces kiri mu bya mbere ku isi bikomeye kigomba kwihorera kuri Israel vuba na bwangu. Ese ingabo ze zatsinda Israel? Byaterwa naho barwanira. Mu bitabo byinshi n'imbuga z'ubushakashatsi nanyujemo amaso ntegura iki kiganiro, naje gusanga yari afite ishingiro ukuntu avuga ibi. Yari yishinjikirije iki? Reka nifashishe inararibonye Asiye Kombata General Stanley McChrystal yayoboye ingabo z'abanyamerika zarwaniye muri Afghanistan igihe kirekire. Umva uko abivuga. Ubu ibihugu byose biri kwirukanyira ku isoko, batonze umurongo, bashaka kwiharira ikoranabuhanga rivuguruye rikoreshwa muri unmanned aerial vehicle UAV. Ibintu byose bigurutswa mu kirere hifashishijwe telekomande, ubwo harimo drone, Spike, Firefly n'ibindi uri bwumve muri iki kiganiro byifashishwa mu gisirikare mu kwangiza ikoranabuhanga ry'umwanzi, kurasa ibirindiro by'umwanzi cyangwa ubutazi. Iran n'igisirikare cyayo rero bari mu bambere bayoboje inkoni y'icyuma isi muri iryo koranabuhanga McChrystal amaze kugaruka. Ese drone za Iran zamamaye mu ntambara nyinshi zabarijwemo nizi zifite ikoranabuhanga ki rititiziza? Umwanditsi w'ibitabo akaba n'umushakashatsi w'umunyamerika witwa Robert Greene mu gitabo cye yise 33 Strategies of War, amayeri 33 y'intambara, agaragazamo ibyo yise Principles of the War and their application to everyday life, cyangwa se amahame y'intambara n'uburyo yakifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Muri iki gitabo hagaragazamo ko kimwe mu by'ibanze ukenera kugira ngo utsinde intambara ari igisirikare gikomeye kandi gifite amayeri yihariye y'intambara. Muri iki kiganiro nifashishije imbuga z'inzobere mu by'intwaro nka Military Watch Magazine, Institute for Study of War n'izindi, maze ntegura byinshi ku buhangange bw'akataraboneka bw'igisirikare cya Israel Defense Forces cyangwa IDF, ndetse n'igisirikare cya Iran Islamic Republic of Iran Armed Forces. Reka njye nawe twinjirane mu kirere maze mperanga. Israel Air Force, igisirikare cya Israel kirwanira mu kirere, kiyobowe na Major General Tom Aba. Intwaro yabo mperaho ni F-16I. Intare yo mu kirere iteye ubwoba, ifite uburemere bwa toni 16 n'igice. Iyi kandi ifite ikoranabuhanga rivukanye n'irya F-16 Falcon y'abanyamerika, ifite umuvuduko wo ku rwego rwo hejuru hafi gusumba uw'ijwi kuko igenda ibirometero 0.6 mu isegonda rimwe. Ifite ubushobozi bwo kurasa intwaro zo mu kirere n'izo ku butaka mu buryo bubaze neza kandi buzira kwibeshya. Biba bigoye cyane ko yafatwa na radari z'umwanzi bahanganye kubera ikoranabuhanga ikoranye. Ifite moteri yo mu bwoko bwa Pratt and Whitney F100/PW/200, ifite IBS 23830, ifite IBS 23830. Birakugoye kubyumva, reka mbyoroshye. Iri koranabuhanga ngubwiye sigarana ko riha ubushobozi bwo kumara igihe kirekire mu kirere itarashyiramo amavuta. Uretse kurasa misile nyinshi bayikoreye, ubwo ndavuga izirasa ku mwanzi wo mu kirere zo mu bwoko bwa AIM-9 Sidewinder na AIM-129 Sidewinder. Ifite kandi misile zirasa ku butaka zo mu bwoko bwa AGM-65 Maverick, ishobora kurasa ibifaro biri ku butaka cyangwa ibirindiro bya gisirikare bigahinduka umuyonga. F-16I inashamitse imbunda zo mu bwoko bwa M61 Vulcan, ishobora kurasa amasasi 6000 mu gihe cy'umunota umwe.
reka mendekeye ibikuriyi gusa singene nakubwiye ko ikosha kuko igura akayabo ka $8,200,000 z'amadolari y'Amerika berekejwe n'amasezerano menshi kandi agoranye ku buryo bidahagije kuba ufite ayo mafaranga ngo uyibikeho. F-35I fighter jet iyo isa niri munsi gato iyo nabanje kuko ifite uburemere bwa toni 13 gusa, ariko nayo ifite umuvuduko nibura wo kugenda igice cya kilometero mu isegonda rimwe. Intwaro yibitseho ni nk'izi ya mbere, gusa umwihariko w'iyi F-35 nuko ikoranye ikoranabuhanga ryisumbuye kubera ko Waves technology ifiteho iyiha ububasha bwo kutagitahurwa na radari, kandi ibisasu byose wayirasaho ntibyoroshye kuyifata kuko ibiyobya bikiri kure. Muri make igisirikare kirwanya mu kirere cya Israeli gifite indege z'intambara 614, muri izo ku rwego rwa nyuma zizwi nka fighter aircraft jet ni 251 ziri mu moko ya F-15 Eagle, F-35I Lightning bitiriye umurabyo, P-51 Mustang, F-4 Phantom kabiri, F-16I Sufa. Gusa muri izo F-35 Eagle ni irenze mu ikoranabuhanga. Igisirikare kirwanira mu kirere cya Israel gifite abasirikare 34 bari mu kazi ndetse n'abandi 55 by'inkeragutabara. Ku ruhande rw'igisirikare kirwanira mu kirere cya Iran kiyoborwa na Brigadier General Hamid Vahed bafite iyiyo yitwa McDonnell Douglas F-4 Phantom kabiri, iri mu ndege z'intambara ziteye ubwoba cyane kuko ibarizwa mu itsinda ry'izitwa Supersonic Jet Interceptor and Fighter Bomber. Zitwa ziricya kuko zigenda ku muvuduko uruta kuri w'ijwi, zigashwanyaguza ibisasu by'umwanzi icyarimwe, zikaba zanaturitsaho zituma. Iyi ishobora kwikorera intwaro zipima toni 8 n'ibiro 400, ikaba yarasa ku butaka cyangwa se ku zindi ndege baba bahanganye mu kirere. Iyi kandi nayo yifite ibibunda bya muzinga birasa amasasu manini cyane yitwa M61 Vulcan, bifite ubushobozi bwo kurasa amasasu 4,000 mu gihe cy'umunota umwe. Uretse iyi nkubwiye banafite kandi F-14A Tomcat, Mirage F-1 BQ, Su-24 MK n'izindi nyinshi z'ikoranabuhanga rya nyuma. Bafite kajugujugu z'intambara nyinshi cyane mu moko menshi kandi agezweho, n'ubundi bwoko bwinshi bw'intwari igisirikare cyose kigezweho kigomba kuba gifite, ntagaruka mu kanya nk'ako mbafite. Muhajir 10 drone y'intambara ntisanzwe, yifite ikoranabuhanga rijya gusa neza n'irya MQ-9 Reaper y'Abanyamerika, iri mu ziyoboye izindi mu ikoranabuhanga mu isi nzima. Muhajir 10 ishobora kwikorera ibiturika bifite uburemere bw'ibiro 300, iranyaruka cyane kuko ifite umuvuduko uteye ubwoba wo kogoga ikirere kingana n'ibirometero 10 mu gihe cy'isaha imwe gusa, ubwo bivuze ko igenda amayiro 130 mu gihe cy'isaha imwe. Ku bijyanye na moteri yayo, Muhajir 10 ifite ubushobozi bwo kubika litiro 150, ni ukuvuga galoni 120 z'amavuta, ibintu biha ubushobozi budasanzwe bwo kumara igihe kirekire mu kirere kiri hejuru y'amasaha 28 irasa ibisasu itata cyangwa igana ku birindiro by'umwanzi ngashwanyaguza. Iyi drone kuva yasokeje ubundi mu kwa 8 kwa 2023 iri mu bikoresho by'intambara bituma Netanyahu n'igisirikare cya IDF badasinzira. Kubera iki? Iyi igendera ku butumburuke bwa metero 7,000, ni ukuvuga feet 2,350 kugeza ku birometero 2, ni ukuvuga mayiro 1,142, bisobanuye ko yagira muri Israel byoroheye cyane kuko ikoranabuhanga rya Israel rindi ikirere ridafite ubushobozi bwo kwitahura. Shahed 149 Gaza. Iyi ntwaro ni ya kabiri mu zikomeye ziri mu bubiko bw'ishami ry'igisirikare cya Iran kirwanisha drone, yamuritswe mu kwa 5 kwa 2021, ihabwa izina rya Shahed 149 Gaza. Kuki Gaza? Bayitiriye Gaza kubera intambara yari imaze kubera muri aka gace yari ihanganishije Palestine na Israel, bahira iryo zina bagamije guha icyubahiro abayisilamu bose baguye muri iyo ntambara. Iyi drone y'Abanya-Iran igirango na MQ Reaper y'Abanyamerika kuko ifite ubushobozi bwo kogoga ikirere igihe kiri hejuru y'amasaha 28. Ishobora kandi gutumwa mu birometero 500 cyangwa se mayiro 562. Ifite umuvuduko wo kwirukanka ibirometero 140 mu isaha imwe, yakikorera bombe 13 icyarimwe, nikorera ibikoresho bya elektronike bipima 500. Shahed 149 Gaza iri muri drone enye zifite moteri yo mu bwoko bwa turboprop, ifite ikoranabuhanga riha kudatahurwa byoroshye n'umwanzi. Iyi Shahed igihe yamurikwaga cyari ikigurutswa mu kirere cya mbere Iran igize, gifite ubu bwoko bwa moteri iboneka hake mwisi. Kaman 22
kugera muri 2021 yariyo drone yoboye izindi mu bunini mu gisirikare cya Iran yamuritswe na Islamic Republic of Iran Air Force ishami rirwanira mu kirere kwa 4 Gashyantare 2021. Icyo gihe bavuga ko ishobora kwiruka ikagera mu ntera y'ibirometero 3000 yikoreye ibiturika bipima nibura ibiro 300 maze ikabisuka ku gipimo cy'umwanzi mu buryo buzira kwibeshya ku muvuduko uteye ubwoba. Hari icyo ntakubwiye, buri gisirikare cya Iran kigabanyijemo ibice bine: igisirikare kirwanira ku butaka, igishinzwe kurinda ikirere, agashami gashinzwe kurwanira mu kirere ndetse n'ikirwanira mu mazi. Intwaro rero maze kugarukaho nizikoreshwa n'igisirikare kirwanira mu kirere cyitwa Islamic Republic of Iran Air Force. Mu kirere Iran yubatse igitinyiro kubera drones zayo zubatse izina mu ntambara nk'iya Syria, ariko cyane cyane muri Ukraine. Ushobora kuba utarabyumviseho, ariko mu kwa munani kwa 2022 perezida wa Ukraine yatatse igihe kirekire avuga ko abasirikare benshi ba Ukraine bashyiriye ku icumu bigizwemo uruhare na drone z'ubwiyahuzi za Iran Uburusiya bwariho bukoresha muri icyo gihe. Icyo gihe yavugaga ko Iran imaze kugurisha ku Barusiya drone zirenga 400 mu gihe gito cyane. Abasirikare 37 nibo byatangajwe ko Brigadier General Hamid Vahid ayobora, nubwo akenshi amakuru n'imibare batangaza bikunze kuba biri munsi cyane y'ibihari. Iran iri mu bihugu bitanu ku isi bya mbere bifite misile nyinshi kandi zikoranye ikoranabuhanga rigezweho. Izi misile zagiye zandika izina rikomeye mu ntambara nyinshi zabarijwemo, gusa nyemerera mpera The Fatah niko yitwa. Ifite ubushobozi bwo kwiruka ibirometero 400, no kuvuga mayiro 870 ku muvuduko wa Mach 15, no kuvuga umuvuduko munini ukubye inshuro 15 wishwe. Bafite kandi shahabu rimwe kugeza kuri 5. Growing international response to tone down or to have some sort of humanitarian ceasefire, but Israel Ground Forces, igisirikare cya Israel kirwanira ku butaka. Aba bayobowe na Major General Tamir Riyada, uyoboye abasirikare 12,000 bari mu kazi n'abandi 400 by'inkeragutabara. Uru rwego rwitaye cyane ku bwirinzi kuko rufite ikoranabuhanga abandi baza kwiga rizwi nka Trophy Active Protection System. Ryifashishwa mu kurinda ibifaru by'intambara ndetse n'abasirikare bo ku butaka muri rusange. Bafite amagana y'ibihumbi byinshi y'imbunda nto ndetse n'inini mu moko 25 atandukanye. Gusa imwe mu zikoranabuhanga ridasanzwe ni yitwa Light Machine Gun. Bafite kandi Uzi, Mini Uzi, Micro Uzi na Uzi Pro zikoreshwa cyane n'umutwe wihariye w'abakomando kabuhariwe Special Force. Ku bijyanye n'ibifaru bafite iby'ikoranabuhanga rya nyuma, ariko ibyubatse izina mu ntambara batahwemye guhanganamo n'abayisilamu ni Nama na Makava, byakunze gukanda ababazi uwo ari we wese wigeze kwisanga ahanganye na Israel. Ibi birindwa mubi kuko iyo ugerageze kubirasaho ya system nigeze kukubwira yitwa Trophy Active Protection System, ibifasha kwangiza misile zose zije zibisanga zigashwanyagurika zitarabigeraho. Spike Firefly ni intwari idasanzwe igisirikare kirwanira ku butaka cya Israel Ground Forces bakunda kwifashisha. Iyi bayitazira the most precision guided missile, bakayihira izina kubera ukuntu yihariye mu bijyanye no guhamya igipimo. Mu bisekuru byose byabayeho bya za misile zitumwa ku mwanzi, iyoboye izindi kuko ifite ikoranabuhanga risatiri rya kamikaze drones riha ububasha bwo kugera ku gipimo neza ku buryo urwego rwo kwibeshya ruba ruri munsi ya zero. Iyi ifite high tech cameras ndetse n'ibisasu biba bipima 330 ariko biturika ku rwego rwo hejuru. Uburyo ari nto nibyo bifasha kwinjira hariho hose wayituma kandi mu ibanga rikomeye no ku muvuduko wo hejuru. Attack drones, indi ntwari ikomeye igisirikare cya Israel gifite. Nubwo kitari imbere ya Iran mu ikoranabuhanga rikoreshwa mu gukora drone, ariko Israel ni umwe mu nganda za mbere mu isi mu gucuruza drone nyinshi kandi nziza zifite ikoranabuhanga rigezweho. Byasabye ko bigera muri 2022 ngisi yose ivumbure ko Israel yari imaze imyaka 40 ikoresha drone mu kwivugana abanzi bayo bagiye babarizwa mu bice bitandukanye by'isi. Byose bikubiye mu mushinga mugari wa Unmanned Aerial Vehicle, gusa drone yoboye izindi muri uwo mushinga ni yitwa HEMS 900. Iyi yifashishwa mu bikorwa bibiri by'ingenzi ari byo gutata umwanzi no kumurasa igihe bibaye ngombwa. Iyi ifite ubushobozi bwo kumara amasaha 35 mu kirere no kutavumburwa byoroshye n'ikoranabuhanga ry'umwanzi wa Israel uko ryaba rimeze kose. Aerial Anti-Ballistic Missile. Ahaho Israel izimbere ibindi bihugu byo mu isi bigakurikira. Iron Dome, ubwirinzi bwa za misile burinda ikirere cya Israel bukora bute?
Misile yose yinjiye mu kirere cya Israel aho yabiturutse hose mbere yuko itangira urugendo rwabo rwo kumanuka hasi ngo yangize ibiri ku butaka bwa Israel. Ikoranabuhanga ryabo rya Iron Dome riba ryayibonye kare maze rikohereza izindi misile kuzimya yayindi y'umwanzi maze bigasakiranira mu kirere. Kuva muri 2011 kugeza ubu misile zirenga 3,000 zimaze gupfubwa bikozwe n'iri koranabuhanga rya Iron Dome. Mossad, the Institute of Intelligence and Special Operations. Iyi ni indi ntwaro ya Israel irusha izindi zose ubukana. Iki ni ikigo cy'ubutasi cya leta y'Abayahudi gifatwa na benshi nk'icyambere mu isi nzima imbere y'ibigo nka CIA y'Abanyamerika, kikaba umutima shingiro w'umutekano wa Israel. Israel nk'igihugu gikikijwe n'abanzi kuva mu majyepfo kugeza mu majyaruguru, kuva mu burasirazuba bwaryo kugera mu burengero, basobanukiwe neza gusanga umuriro aho uturuka kuko bavuga ko nta mwanya uhagije wo kurwanira aho bafite. Islamic Republic of Iran Ground Forces, igisirikare cya Iran kirwanira ku butaka. Ku butaka Iran afite intwaro zigezweho nka Kar, igifaru cy'intambara kiri mu bigezweho, gifite iminwa irasa yo mu bwoko bwa 2A46M imeze neza nk'ibifaru by'Abarusi. Iki gifaru kandi gifite toni 51 kikanagira umuvuduko wo kwiruka kilometero 70 mu isaha imwe. Bafite kandi imbunda zaba mudahushwa zizwi nka Siavash 7.62 x 51mm sniper rifle ishobora kurasa mu birometero 4 na metero 200. Bafite intwaro nyinshi zirimo amasafu kabiri, ifite ikoranabuhanga rijya gusa neza n'irya MPT/76 y'Abanyaturuki. Islamic Republic of Iran Army Ground Forces iyoborwa na Brigadier General Qamar Haidari, umugabo warwanya intambara nyinshi zirimo n'impindura amatwara. Ubundi leta zunze ubumwe za Amerika na Israel ntibigeze bifuza ko Iran yaba igihugu gikomeye gifite ijambo kurusha ibindi mu burasirazuba bwo hagati. Usibye kugira intwaro ziremereye, Iran inazwi ihame ryiswe no strike first, ukutarasa bwa mbere. Mu mateka ya vuba azwi nta ntambara yatangijwe na Iran. Buri gihe kwabaga ari ukurasa kuko Iran yabanjije kuraswa. Ku rutonde rw'ibisirikare bikomeye mu isi, Iran iri ku mwanya wa 14 ku rutonde, mu gihe Israel iri ku mwanya wa 17. Israel Navy iyobowe na David Sar Salama ufite ipeti rya alufu wageranya na generali, ipeti ryihariye ribarizwa mu gisirikare cya Israel IDF. 9,500 by'abasirikare barwanira mu mazi no bari mu kazi, hanyuma 10,000 bahari nk'inkeragutabara. Aha naho Israel yagiye kure kuko ikikijwe n'amazi magari nk'inyanja ya Mediterane, inyanja itukura iyapfuye ndetse n'amazi ari mu nzuzi ziri imbere mu gihugu. Bafite amato rutura y'intambara angana icyambu aparikwaho n'indege z'intambara yo mu bwoko bwa Corvette SAR 5 class ndetse na SAR 6 class, bakagira andi mato 8 arasa ibisasu binini cyane azwi nka missile boat SAR 4.5 class. Bafite kandi amato y'intambara arwanira munsi y'amazi submarine Dolphin class agera kuri 5. Bafite kandi petrol boats 45, aya akaba amato aringaniye ndetse na support ships enye zitwara ikoranabuhanga ryifashishwa mu ntambara. Israel iri mu bihugu bigeze kure bikataza mu gutegura ibikoresho byakenerwa habaye intambara yabera mu isanzure. Bafite ibyogajuru byinshi mu isanzure bifasha ubutasi ndetse no kuzamura ikoranabuhanga ryabo mu byiciro byose by'igisirikare. Israel kandi iri mu bihugu bike bifite intwaro za kirimbuzi mu isi kuko ifite intwaro kirimbuzi zibarirwa muri 400. Miliyari 17 z'amadolari ya Amerika niyo mafaranga make akoreshwa nk'ingengo y'imari y'iki gisirikare ya buri mwaka. Iki gisirikare cya Israel gifite uburambe budasanzwe mu ntambara kubera intambara nyinshi cyarwanye kuva cyabaho. Bitwa Israel Defense Force cyangwa IDF. Bafite ubushobozi n'ubuhangange by'akataraboneka ugereranyije n'igihe kimaze kuko kimaze igihe kitari kinini. David Ben Goyo niwe watanze ibwirizwa rya mbere rishyiraho iki gisirikare hari kwa 26 y'ukwa gatanu 1948. Nyakwigendera David niwe wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa leta ya Israel. Uyu yashinze iki gisirikare mu ntambara ya mbere yiswe ya Israel n'Abarabu, mu yandi magambo yitwa intambara y'ubwigenge, nyuma y'iminsi 12 gusa leta ya Israel ishinzwe. Mu masaha 10 yonyine igisirikare cya Israel kimaze gushingwa, ibihugu bya Misiri, Syria, Iraq, Liban na Jordania ndetse n'imitwe y'abarwanyi b'Abarabu b'Abanyapalestine bafashijwe n'ibindi bihugu by'Abarabu batangiza intambara kuri Israel. Mwumve, leta imaze iminsi 12 gusa ishinzwe, igisirikare kimaze amasaha 10 gusa batewe n'ibihugu birenga 5. Hano ushobora gutekereza icyahise gikurikiraho. David Ben Gurion yahise akusanya imitwe y'insoresore z'ubunararibonye buke mu bya gisirikare zari zifite mu nshingano kurinda umutekano w'abaturage, maze mu murava mwinshi batangira guhangana n'Abarabu.
Abayahudi bake bari bararwanya intambara ya kabiri y'isi mu bihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibo gusa bari bafite uburambe runaka mu bya gisirikare. Abo nibo David yashingiyeho mazangana n'ibihugu maze kukubwira. Mu ntambara y'amezi 10 umurava mwinshi, abasirikare ba Israeli bari bamaze gutsinda intambara, barinze neza uduce twabo. Nk'aho ibyo bidahagije, baramaze ahubwo no kwigarura utundi duce twa bimwe mu bihugu bari bahanganye. Maze icyo gihe Abarabu bari bahanganye nabo mu ntambara, batsindwa uruhenu basubira iwabo amaramaze. Nyuma yaha bariyubatse bazamura amasomo n'ubunyamwuga, binajyana no kurwana izindi ntambara nyinshi zirimo iyiswe Suez Crisis yahanganishije Misiri na Israeli, maze Israeli nabwo iratsinda mu buryo bitatunguranye. Barwanye kandi intambara yiswe iminsi 6 bahanganye na Misiri, Syria ndetse na Jordania, ibihugu bihana imipaka mu buryo bw'ako kanya na Israeli, maze Israeli batsinda uruhenu ihita inigarura umujyi w'amateka wa Yerusalemu. Barwanye intifada ya mbere n'iya kabiri bahanganye n'imitwe y'Abanyapalestine barayitsinda. Bahanganye kandi na Hamas, bahangana na Hezbollah, PLO n'indi mitwe myinshi y'Abayisilamu. Barwana intambara nyinshi ntabasha kugaruka aka kanya, tuzagira igihe cyariye cyo kugarukaho. Mu myaka 75 gusa ishize iki gisirikare kibayeho, ushatse wavuga ko cyabaye cyo mwita 24/7. Gukora kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, amanywa ndetse n'ijoro, nibyo byaranze abasore n'inkumi bo muri IDF. Ushatse wavuga ko bagize ibiraka bihagije. The purpose of IDF is to protect Israel and its independence and ensure the security of its residents. Ni amagambo ari ku rubuga rwa internet rw'igisirikare cya IDF asobanura imwe mu ndangagaciro enye z'ingenzi iki gisirikare kigenderaho. Bagira bati intego nyamukuru y'igisirikare cya Israel ni ukurinda Israel yose n'ubwigenge bwayo ndetse n'umutekano w'abaturage bayo. Ubu umuyobozi wacyo mu buryo bw'ako kanya ni umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Israel, Minisitiri w'Intebe Bwana Benjamin Netanyahu. Uyu akurikirwa na Minisitiri w'Ingabo Yoav Gallant, uyu munsi hakaba umugaba mukuru w'ingabo Herzi Halevi. Uyu ni utanga amategeko ku bagaba b'ingabo zirwanira hatandukanye nagiye ngaruka. Reka noneho tuvuge gato kuri Special Force IDF. Nk'ibindi bisirikare mu isi, Israel igira umutwe w'abakomando wihariye ukora operasiyo zihariye imbere cyangwa hanze y'imbibi za Israel. Bitwa Sayalet Matkal. Bakoze udutendo twinshi ku buryo amashuri yigishirizwamo inzobere mu bya gisirikare mu isi bicara bakatwiga. Urugero ni nka operasiyo Entebbe yabohoje abayahudi barenga 100 bari barashimuswe n'abarwanyi b'Abanyapalestine. Isi ntiyakwibagirwa operasiyo Spring of Youth, ubwo abakomando ba Sayalet Matkal bagabaga ibitero mu mujyi wa Beirut muri Libani bashaka guhitana ubuzima bw'Abanyapalestine bagize uruhare mu iyicwa ry'abakinnyi b'abayahudi bari mu mikino Olympique Munich mu Budage mu 1972. Iyi operasiyo yo muri Libani yakozwe mu buryo bwo guhorera abakinnyi, maze bayita The Wrath of God Operation cyangwa se operasiyo yitiriwe umujinya w'Imana. Ku rundi ruhande, igisirikare cya Iran gifite abasirikare 310 bari mu kazi icyarimwe biteguye kujya mu ntambara aho bayihamagarwamo hose. Iran ifite Reserve Force cyangwa se inkeragutabara 350. Iran ni ifite igisirikare kinini mu burasirazuba bwo hagati. Umutwe w'abasirikare ba Iran bakomeye kandi uteye ubwoba ni uwitwa IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps. Ni umutwe udasanzwe abasirikare biswa barinzi b'induramatwara ya Kisilamu. Aba ni abasirikare 150 bafatwa nk'urutirigongo rw'igisirikare cya Iran. Umugaba mukuru wabo ni umuyobozi mukuru w'ikirenga w'igihugu cya Iran. Uyu mutwe wa IRGC ni umutwe ukomeye washinzwe n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Khomeini, ari nawe wabaye umuyobozi w'ikirenga wa mbere wa Iran nyuma y'impinduramatwara yo mu 1979. Uyu Khomeini niwe waje gusimburwa na Ali Khamenei uyobora Iran uyu munsi. IRGC ni abarwanyi bahabwa imyitozo yo ku rwego rwo hejuru mu bya gisirikare, haba mu gukoresha intwaro ziremereye, mu kurwana nta ntwaro ndetse no mu birebana n'ubutasi. Uyu mutwe w'abarwanyi nawo ubwawo ugabanyijemo andi matsinda mato agera kuri 5. Irya mbere ryitwa Quds Force. Aba ni abashinzwe ibikorwa hanze y'igihugu n'abakora ubutasi mu bihugu by'abanzi nka Israel, kandi bagatanga imyitozo ya gisirikare ku barwanyi bafashwa na Iran bo mu bihugu by'amahanga nka Liban, muri Hezbollah, muri Syria n'abandi barwanyi nk'abo muri Yemen. Undi mutwe uri muri IRGC ni Basiji Militia. Aba bashinzwe kubungabunga amahoro n'ituze muri Iran. Kuva mu 1925 kugeza mu 1979 ubwo habaga impinduramatwara ya muri Iran yaguraga intwaro mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ibihano yafatiwe nyuma y'impinduramatwara yo mu 1979 ndetse n'intambara yo muri Iraq byatumbagije ububasha bwa Iran mu kwikorera intwaro. Uyu mutwe w'ingabo IRGC rero niwo wahawe inshingano zo gukurikirana ikorwa ry'intwaro muri iki gihugu. Aba nibo bagize uruhare mu gushinga inganda zikora intwaro ndetse no gukura kw'izi nganda.
uko niko Iran yibitseho ububiko butagira uko bungana bw'ibisasu bya za misile, babasha kwikorera ibifaru byabo, bubaka ibisasu biraswa kure ariko binayoborwa ku buryo bitumwa kujya guturitsa ahantu rwose bikagutumikira. Bakoze indege z'intambara ndetse bubaka ikoranabuhanga riyobora indege n'ibisasu biraswa kure aribyo radar system. Iran ifite ibifaru birenga 634, ikagira ibimodoka by'intambara bidatoborwa n'amasasu asanzwe 2345, ikagira ibibunda bya muzinga 1900 bizwe nka rocket launchers. Kubirebana n'ubwirinzi bwo mu mazi, bafite ubwato buzwi cyane bwitwa frigate, bakagira amato 35 agenda munsi cyane y'amazi azwi nka submarine, bakagira n'ubwato burenga 100 bucunga inkombe. Iran ifite indege zirenga 510 z'intambara. Ibi byose ni ibigaragara, ariko nyuma yabyo Iran ikora drone nyinshi cyane zirimo na za zindi bita kamikaze zitumwa ahantu zikajya kwashwanyukira. Drone za Iran kandi zakoza gashya kandi ntizibagirana mu ntambara yo muri Syria, nkuko nigeze kubigarukaho muri gahunda zo kurasa ibitwaro biremereye kandi biraswa kure bizwi nka za misile. Iran iteye imbere ku buryo bivugwa ko ari ikora misile zikomeye kandi zifite ikoranabuhanga mu karere kose iherereyemo. Zimwe muri misile z'abanya-Iran zamenyekanye cyane nizo bise Shahab. Bafite Shahab 1, 2 ndetse bakagira na Shahab 3. Shahab ubundi ni izina ry'icyarabu rivuga kibono. Izi misile zabo ntabwo bapfuye kuzita kibono umwe gusa, kuko ni misile ziruka ku muvuduko munini cyane zikagera kure. Iran yatangaje umushinga wo gukora misile zambukiranya imigabane zizwi nka Intercontinental Ballistic Missile ICBM. Intego yabo ni ugukora misile ishobora kurasa ikintu kiri ku birometero 3000. Icyo Iran ishyizeho umutima ni ukora za misile zigezweho zifite ikoranabuhanga riyoboye izindi mwisi. Kugira ikoranabuhanga rigezweho ku bisasu ubwo bivuze kugira ubugome buhambaye kuri ibyo bisasu. Mu mwaka 2020 ubuyobozi bw'igisirikare cya Amerika mu burasirazuba bwo hagati bwavuze ko Iran ari ifite amoko menshi atandukanye za misile kandi akomeye mu karere kose iherereye. Kuva yava mu mpinduramatwara, iyi Iran yakujije cyane ubuhangange bwayo mu burasirazuba bwo hagati. Igikomeye cyane muri ibi ni bisasu bya Kirimbuzi Iran ishinjwa kugira, nubwo yo idasiba kubihakana ivuga ko ntabyifite. Urebye uburyo iki gihugu cyubatse inganda zikora intwaro, biragoye guhakana ko izi ntwaro ntazifite. Ibi byose bimeze uko mu gihe Iran ifite gahunda yo gukomeza kubaka igisirikare ku rwego rurenze urunguru. Ngiyi impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo zifitiye ubwoba Iran. Ni nuko nsoje. Wanyuzwe? Niba ari yego, reba aho hasi maze ukande subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Njye nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Nawe ubutaha. Turi mu isi yaho kwambara bifite ijambo rinini kuki abantu bari bukuvugeho cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ko umuntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyarimwe ukanaberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe n'ambagariye fashion. Ubu inkuru yabaye kimomo. Tudoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba y'abagabo, y'abagore, y'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda costume nziza cyane, umwenda wambara ukubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa kuko namwe abakeneye impuzankano, uniform, ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano, byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange ni nk'ubuntu. Akarusho kandi twigisha kudoda. Dufite abarimu b'inzobere ku buryo umunyeshuri wigiye muri mbagariye fashion mu gihe gito gusa aba ari intyoza ku isoko ry'umurimo. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose, ntidukangwa n'ibizinga. Uyize uyaza rero dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya, cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Mbagariye fashion, we make the difference.